Enam bengkel 100.000. Iya 50. Dagaibe 50. Ambala 50. Ajaji 100.000. Sultan Antor 100.000. Wilga 200. Aja Dayong 100.000. Zainal PGS 200.000 rupiah. Siriri 100.000. Dari Jopin Bubut sama namanya itu 150.000 rupiah. Pina Busana 50.000. Almarhum Jeki Chandra 100.000. Dari Kamba Sate Kamba si Andri Sate 200.000. Bapak-bapak ibu jangan pulang dulu, kita makan dulu, jangan pulang dulu ya. Yang tagar orang pulang dulu. Nasi banyak disebut makan dulu. Kok dari sana gitu? Aja teh 100.000. Dari Tuan Kudang 50.000 rupiah. Dari Tuan Dar Kota Ilir 50.000 rupiah. Edi Subur 100.000. Ini Ganasir namanya. Oh ya, ini terima kasih banyak Bu Edi. Dari Bu Edi 100.000 rupiah. Dari Pemulung Pemuda Selamat 350.000. Pak Haji Korma Mindak 500.000 rupiah. Ketua BPD 150 Siang Mitra. Dari Pak Haji Masuri 1 juta. Baru jumlah. Tidak siang. Itu dari Ibu Cendra Sorlangun sampai juta rupiah. Sihir toko pakaian 100.000. Dari Aidil Sekretaris 150. Ane Megur 100.000 rupiah. Masuk ke YouTube. Oh dari yang malam untuk almarhum Pak Yahya 50.000. Tuh. Oh tukang martabak 50.000 rupiah. Si Canlinda 100.000 rupiah. Denny Nostalgia 100.000. Kamal 100.000. Sibel Toko Kain 100.000. Baji, jangan pulang dulu Baji, kita makan dulu Baji. Buyung Cemarlang 50. Dari Topik Bulmonela 200.000 rupiah. Sate Mawo 100.000 rupiah. Mawo. Yo, senang tak ya, mantap. Goyang 100.000. Mana yang direkam deh? Sultan Doni Rini Karasen 50.000. Semai Segalang 100.000. Pani Subur 100.000. Arifin Linda Salon 100.000. Dari Yadi Sabni sama Hajah As 150.000 rupiah. So, Dayat Sarapan Pagi 100.000. Ujang Sate 100.000. Ujang Selamat 100.000. Manga 100.000 rupiah. Yulisman Sahara Parma 100.000 rupiah. Sudah. Itu sudah ya. Oh, bisa. Sablimko 150.000. Jurai 50. Beda. Kok dari Bu Ian Napriyadi di Jalan Matahari 500.000 rupiah. Dari orang tua kita Pak Sepo 150.000 rupiah. Haji Burma ini 100.000 rupiah.
dari Masjid Al Istiqomah Jalan Batang Tebo 1 juta rupiah. Dari Edi Sepatu 1.000. Dari Rio Bangunan 500.000 rupiah. Dari Surya 50.000 rupiah. Sius Citra Murni 100.000 bukunya bos. Dari Haji Narwis. Dari Haji Narwis 500.000 rupiah. Haji Manjal 100.000 rupiah. Jarbion 100.000 rupiah. Buyong Sate 100.000 rupiah. Dari Ketua 1 200.000 rupiah. Masih ada sudah. Yo. Mau ya. Ya. Pemuda masih itu orang di kursi itu masih ya. Selis 1.000 meter 50.000 rupiah. Unek Pareda 50.000 rupiah. Iya kita doakan. Tunggu minta baca doa mulu kita tunggu. Anton Parapel 100.000 rupiah. Siman Elektronik 500.000 rupiah. CL Tunai 50.000. Hah? Yo. Siman mana Pak? Damai Jalan Barito 100.000 rupiah ya. Itu dari Umas Bari 100.000 rupiah. Pemuda tolong ada hotel yang dari Morobungo tadi tolong disiapkan lamang siap. Sudah. Ceramah nak doa lah. Ceramah nak terekam ni. Hah? Dah, kalau aku tadi belum. Pak berdoa kalau doa lu banyak. Berdoa kalau dah. Ya, tunggu. Doa mulut mulut dan mulut. Ming ada cerita situ. Nalai lah macam. Kun nalai lah. Saru ah. Oh. Kun nalai lah. So biar. Biar nalai lah saru ah biar. Bang. Yo. Ah, tu lah. Tadi itu direkam doang lah. Masuk ke YouTube mah. Aro 50.000 rupiah. Ceramah terekam. Ceramah awak lah terekam dari itu. Sian Citra Murni 100.000. Betul. Sian Kasda 50.000 rupiah. Silakan tunggu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inna lima karhamallahu qawlan wa kana sirran wa alaniyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratina Mustafa wal habibil mujtaba wa amanahu man fil ardi was samai afdalin nubuwwati khairil wara wa mudhikul nuril hudadatil mursalin Muhammadil khatimil anbiya'i syamsiddin nuril munawwiri sahibi syariati wa tariqati wa bayani haqaiqi wal ma'rifah an-nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladayhi syadillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
دعائنا وصل وسلم على سيدنا محمد في آخر دعائنا وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فقد علينا ببركته خلع القبول لباس العز والتكريم وأسكنا في دار جنة النعيم وأسكنا من حوله يوم العطش الكبير والهول العظيم ومسكنا للجنة النعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار وأوصى من جميع المخوف والملك والأسهال في السر والأجهار ومتعنا برؤيته في الدار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الليل والنهار وارحمنا بقدرتك واغفر لنا إنك رحيم عفو غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجتنا فقضها كفى بك يسيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وأنزل متقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلم طاعتنا أعنا عن بلائك فلا تسلطنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم عافنا من بلائك واكرمنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعلها خيارا منا وسعنا يوم لقائك وأنت راض عنا وقد قبلت يسيرا منا يا رب العالمين. اللهم بكرمك العميم اغفر لنا ولعباد الضعفاء والمساكين ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ولمعلمين ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجميع العظيم ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا من يقبل توبة عن عباده السيئات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله فإنك أنت التواب الرحيم. وصل بجلالك على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا غفور رحيم آمين يا مجيب السائل. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنا ومنكم تقبل يا كريم.
Ya, silakan semuanya kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, karena acara sudah selesai, bacaan doa juga selesai. Mari kita santap makan malam bersama tanpa basa-basi. Pada bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ibu-ibu tunggu dulu pulang lah makan saudara, lah makan. Hah? Nah, iya tadi kalau disampaikan oleh protokol tadi, karena Pak Rio pun menyampaikan juga tadi, karena kita nak mengadakan pilkada, ya mohon kita pergunakan hak suara kita masing-masing. Jangan kita sibuk dengan dagangan kita masing-masing, besok dak takana pakai KTPS. Nah, yang penting kita tingkat 1 nomor ya, yang penting kan kita tingkat 1 ke provinsi, tingkat 2 bupati lah. Itu undang-undang yang mengatakan, bukan kita kampanye lah. Bahkan ketua panitia lah tuh. Pacar sebenarnya enggak. Barang bukti beri. Adalah dia lah. Malu Pak, ngapa? Alhamdulillah dapat penggalang dana pada malam ini berjumlah 31.669.000 rupiah. Nah, ya 31.669.000 lah, bisa kita kalikan fondasi WC kita dalam minggu bang. Nah, sama. Ulang. Rio. Halo ya, anak kawan. Kamu lah. Makan. Hah? Iyo, kanya main kita gue kuah. Hati aja. Alam ko, kanyang ko.